kan tak lo niang sarkar a re ro te kan anom dek te ka kan tak lo sia ka mu chua reng mai riom ka ti voi khachu manjan re deu to file som ni pariat thi ka do ka nan tiang ni sirti tu som ni pariat te file ni appointment letter lem mga appoint certificate lem mga appoint tha ani attend surei takalo thok to headmaster te pon lo ni to ni zan khata sirti tu som ni pariat ban na order kan sign mai chu a rom ka ti khop mai so zinga chuan milar tak tak NGO wa ko rana roi tu ten telesin enga tinge pon lama hetia lang si hian chung ri la hian ti re nei lo kan om le fake account te kan tia kan gamani chuan mi iba chon mai angu mani in thuk ru chunga bi ru chunga fake account manga mi poi soi mai te ring tu omdan dik chu ani hau lo ani kan father and tribal scholarship alla thailo kan income in asilo tribal scholarship deal ve thei kan ni lo ti in fereng chung sia rong bol tu and father tana tribal scholarship deal chin hi engza nge omang ration card avar nei tur ni na a hlo atanga chu da ration card var nei tur ni na ngatinge a eng nei ram tu makanin no chung singa chuan rong bol tu te kan bang mia lo nia o MR bill diklo sarau mi em alang trong try pe em buk na le te na tidik thei mol silo erama yan char tin dik pakhat pom to lo hi kebel lung dik pakhat pom to lo hi kan nal viau ringot maya pon lama hian ser thun triak supply to tin na ser trok triak supply tlat rong bol tu contractor supplier ven ringai motor thar kan le piang in certificate pakhat ne ngaya garage anei garage kan nei ti certificate angai motor le piang in local council te VC ten su certificate chumin pe kangai bok garage kan nei ti zong hian nei tak takila traffic jam hi omia lovang ong sira motor park so zong kan NGO te kan ko ran rong bol tu poi mo te annesin enga tinge dok na se so chuani so wang chuani lali swai local sengin min nol ve le mai o manga oti ka ngai to thin